Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Ako Jesusan Cordanio, Head Servants of the Living Word Community. Parahan niya na nga gospel power hawaray-waray. Sanglit ayaw kamo kahadlok haira. Waray natatahuban nga diri madadayag. O tinago nga diri mahibabaruan. An akon ginsusumat ha iyo hakasisidman. Igyakan hakapawan, an iyo nahibatian nga huring, igpasamwak ha mga atuphan kabablayan. Kan ayaw kamo kahadlok, hadto nakamatay lahan lawas, kundiri naman makamatay han kalag. Aladaw kahadloki an makakaruba han kalag ngan han lawas, didto ha impyerno. Diri ba igin babaligya induha nga balin sa sayaw usala nga sintabo? Kundi waray haira nahuhulog hatuna kundiri pagbuot han iyo amay. Kay bisan an buhok han iyo ulo inihap na nga daan. Kun sugad ayaw kamo kahadlok. Laro labaw pa kamo hindamo nga mga balin sa sayaw. Anhin uman nga nakilala ha akon haatubangan han kadamaan, kikilalon kumanla atubangan han akon amay, nga adto ha langit. Kundi anhin uman nga magdiwara ha akon, haatubangan han kadamaan, akon manliwat, didiwaraon haatubangan han akon amay, nga adto ha langit. An kahadlok in natural nga reaksyon, habisan ano nga nakakatarhog ang seguridad hinusa nga tao. Kundi parhin usa nga Kristiyano, an angayan nga baton hang kahadlok, amo an mas pinakusog nga pagtapod, kay gingkakaptan ng Diyos an aton mga kinabuhi, ha iya mga kamot. Daw sugad din disenyo nga ginhulagway ni Jesus, didahan niya na nga ebanghelyo. Bisan an nga tanan nga buhok ha iyo ulo, ako na ginihap. Ginyakan ni Jesus sa konteksto, hinpagpasidaan ha iya mga disipulo, nga maabat hira hinpagsalikway, ngan madarahog nga pagdumiri han ira misyon. Tungod kay nakikigbahin hira ha misyon, ngang katungdanan ni Jesus. Makakaangbit liwat hira han iya kahimtang, nga ginpakamaraot, anhulos nga pagtimangno haaton han Diyos, diri nangangahulugan nga sadang kitay gawas, tikang ha mga pagantos, kay waray nga ni taluwasahan Diyos an iya kalugaringon nga anak. Lugod o sa ini nga pasarig, nga an nga tanan nga mahitatabo haaton, mahihiupod han kanan Diyos mahigugmaon, ngan labaw nga tanan, nga plano ngan katuyuanan. Usa nga agsob o truhon nga mga pasarig ha Biblia, amo ang ginsisiring ni Jesus sa iya mga tinunan, hayana nga ebanghelyo. Ayaw kamo kahadlok. Makahulugan an igin yayakan ha Biblia, hin 365 ka beses, salit usa ini nga adlaw-adlaw nga imbitasyon hin pagtapod. Ginoo Jesus, dugangi an amon pagtuo, nga an nga tanan nga butang, nabulig para han kaupayan, han mga nahigugma han Diyos. Amen.